Atongeria nkaboni bakinyite mathikone jamoto tiginto kuranja ntere cia kambona aria atongeria mwanya mwanya baikinyitie kenda kumuringiria na aria siasa cia Meru cionekete kugwata mwanki boka kiaria mubunge Dan Kile ugite kuri antu batuire kwithukira na kuthangikia antu indi bagarukiro bakanjiria korota bangi na tubonekete kwarirwa kinyani mubunge Julius Taitumo rawonekete kumenere bamwe ba siasa ja Meru na munini wa gavana akiuga kuri antu muno ndukembethe akwinyirika na gutejanirwo akiuga ta thirikari county ni batere kuthangikira na gukire kinyanzu kimbethe baba Nicholas Chabari na ripoti hii. Tumekuja kumpumzisha baba yetu, naomba kwa unyenyekevu. Kwa hivyo tunakosea huyu mzee amelala hapa, heshima sana. Wale wanapiga kelele, mtatafuta siku yenu mpige kelele. Peani viongozi wenu nafasi waongee, lakini pia waongee siasa ya kujenga, si ya kubomoa. Amona kwithirwo gwirigiro ba family ya Peter Ntokuranja urokonoka gwa ntugo ye muthirire ati ni kwithirwo kwina thiri na kinya siasa asitakutia kwathurana siasa icio ni rikiwata amwanki mathikoni mama muno ikonenie na amantu megio karia na araura wari mubunge Wegembe North itwe maoka amaore akurugama weanjirie kwiringira kibara akionanagiria no ethiritwo akirutha ukaria na kumagaruka ibwithiritwo bukithuka na bwatongira babange bamwira na kiririe bwega one burango ikuthina na kurutwa ya security ndero nyakiro andarwete guhithano rire ni kaya nene ababu kana tebuo no ng'ombe ira ciare ya kuri cirenge kakwe ndiko na kulugeria u deputy MP wa muibu wake alia atakiwa maoreka wa wenga no eko winje mantua security yabangana chona ari thiene miake utoralikuwa ute antu twathika nuntu bwa insecurity kana boro ini barona kana turukana kana thamburu mieri ire thirite ndegu mara bunge tutendikite andu kurukia 50 egete no tutensiera jana ndo bonge niko weta kaniria security ya Wegembe North nene niko weta kaniria tola linte toireo tetera cia ngoro cia ngamankura antu baganacio twari tetera cia tutethia na bibi atutethia itare ni ate andetete kari teto cia kwariria ukethe kwithina antu aici thina no ici thina thiracua ukamama antu ibeta na atongoria twaria thina yembe ni ate kathira tukora kwariria thina kathira ugo orangetheirwe ke okana naru akembe kana riteana so antu akwenda naru abaiba tu ni naturekerete na ina thine ni bibi utura kenda turia bubwa komari simekwisha kabisa ibuichie theo ndekwenda kwaria muno muntu ende wiki ndoka antu ya kwera to karibuni kwetu muntu ojaririo muntu kaya yagera karibuni ama namna gani loi muntu ya kuthangana angwenda boria ngekuru kwa heshima na wetho kiara jiorongo athejeri baria kore mtura chunu mwoga mwaka yo iwa chunu wamenga wenu antu bebe ya nara bukero ibo bwenga nimepambana nao nonto ndaichite te borona ote moroboro no karanga mungao paita mutuate kura inga wathemwe na hivi kibigere kwa mtu akanywa chai ni oma na indato thalathita muka kamatwa babu bore andare ngono chala mankura kana bore ndo salama bore ndo salama ka bore ndo ngono chala mankura bore ndo kwa ka bore ndo tora bore ndo komori ka bore ndo maendeleo ora muibwa okaikinyokia okaiterare mogoro heshima owe tonto kuranja aetwa iro ikamata weyeto tugetie weyeto chalana kaloibo kwenda tinjeye akwa kana ambwa mutharabene ya Jesu kenda bwana kuritangui no kuritangui mheshimiwa tinjei mugala muwe na haki apewe borato batire kubwithia the county government of Meru neko endelea ko support your efforts whatever you are doing. Rangers barabara umire Rwanda rweto Rwanda moru baraba twere kutethia ekuru beto baekethana bakirima na ng'ombe cietu Rangers baubethia atia
bachoke na ngarira batwire nio ichoke nikenda ntu beto bethira benai beno karia ibwo nkiumba kuwa. Serikali kuu, tunaomba watu wetu, zile ng'ombe zote zimepotea ambazo ziko Samburu, Tigania East na huko Isiolo. What we want is a deterrent measure and also to compensate those who have lost their animals. Rhetorics have no space. Kagitanyo gaku barabara kuma Kabachi ike na miragita neko lukira kinisa ya tura mwanka kambi chafu barabara yu itie kaunti ni ekera na itura toro medidia kinya mbere ya mbere ndi munga ndi arikuo itwatoro mewidia so kata muntu yo kwira itie ekera mtu agethwa akenda akore omedhiria nare omedhiria bunge lakini akaweke TMB no tokea kwa thofani ukenda weta na njie ciutha inya cio tuku ya tura lakini barabara ikaethwa twiki njere ko batora ndara manifesto na ntemu yinga na ikomya bombe etawetatia ibwe ndire to bokera inyote mari balinge loko oge agwolelia garage geni ndokere kake watene abinge tika mtu akayo kaya haraka we yakwa hii tumejenga na iko hapo na ndena road map anto otera na bakora be bari yete ninge no bokara haraka ibu ontare atom abiachara be nini anasiasa bari nyuma aja kwa be ya bakareta mauro batia ba manna bakiwa no to importante anto ationa bobeta tangu ndobura hiyo barabara ekabwethwe we kanisa inkominya na iko kwa pro to era itokomia ngoya nyuma ya maore wekurikia akwaria au magaruka kiathoni giki na bwatongeria babange ibatiwa kinya bakigweta mantu mege kioto okia Daniel Muthiani kana Sniper twendane na tumenyere wiko core kwe muntu mona wetu na gembe centro otura kwa tanto abalingira misumari mutwe bange aboro wanga au kuma munde no kwa usuna ende njusi community ra mwalukira nera mondi ankanga mbute ende akili ngora awiki lora banga ni janto are ompuro tuku o tura kuranto miaka na miaka uboro wanga ubasuna utegerage nyamurungu utekomya malipo ni hapa ko malipo alivishwa weki ronge wano gwetheria kwina mwana wetu worwerwe Ritia Kaboito na mbue generally in Meru County insecurity ningi ite sana Sniper bando ito kuendelea wetia justice yawe oyaura in one of us akethira bwethire to injustice tukaendelea ku demand for justice Sniper na batire kunenkerwa justice yawe baraboro anire bakawatwa na kile nareke wakwa ruko Mheshimiwa Ali nareke wakwa Ntaka Murithi wa Igembe East nareke wakwa ruko mantu ya insecurity ya ingite Meru katwire the security agencies ni barite ngwe yao baraba kubwethia uhalifu ni bayukiru atua lakini marietwa yantu yakachafuliwa ni boya weru weekend kuma Kambo Igembe North Peter Nicholas Chabari.